Kad bau Neymar Jr udang penkrek pura ban mi madan nagam taka Brazil hakan ka FIFA World Cup. Henry hakaba menta ka Brazil kala penmena bahkan kentachwa yau Neymar Jr ban mi madan hakan ka we ka game. Hakini kisngi kiba ladap kat kum na Carlo Ancelotti ula pentikna baka kerteng jong Neymar Jr kan nebek haka squad list jong Brazil. Klaim da bujli player Yano Noru Henry kum bala penbena haka squad list kum taru kan ne hikumju. Haka baka Brazil kaba donru haka grup C har ringkat ke Morocco ka Scotland bat ka Haiti. Kum taru haswa baka Brazil kan sami madan haka FIFA World Cup ka don sakwe ke jinglekai perlok Persia ke Egypt. Haka new tarik mentau najun haka por Liechtenstein Münster. Kumta kat kubi kubor laong ban marbon Neymar Jr dang pen krek ban pen bit pen biang nagam taka fitness bau don haka jing mensau bau nyok ban mi madan haka jing sedang juga FIFA World Cup kam tam ke jing lekai Persia ke Morocco. Kumta ke Brazil national team kat kum na Carlo Ancelotti ula pensyai bau Neymar Jr un ambi madan setia nagam taka Brazil haka ke jing lekai perlok Persia ke Egypt. Haka new tarik mentau penajun haka por Liechtenstein Münster. Henry ka kubor ka pas ngotenat nag mentajung Neymar Jr laong pa haka ne katayo ke bansawan Neymar Jr un sawan pabiang syaka training camp pat ka Brazil national team. Ban penkre haka senmi medan ke Baningkong jong ke Brazil Persia ke Morocco. Haka baka Brazil haka World Cup kan sami meran ningkong haka kat sau terjun Liechtenstein Münster Persia ke Morocco. Nang ta haka arpeu terjun haka por nrubaje Münster Persia ke Haiti. Bat haka arpsan terjun haka por Liechtenstein Münster Persia ke Scotland. Kini kita gilai teli ke jingleka jong ke Brazil haka group stage. Kumta ban penkre nagam ta ketiki lightly ke jilikai haka group stage ke jingmi madan haka FIFA World Cup. Kumta Neymar Jr un ammi madan setia haka ni ke jilikai perlok Persia ke Egypt. Henry Kermen bahaka ni kata yu ke Banwan pa Neymar Jr un sadon lang bat ka training ke Brazil national team pan penkre kamtam haka jingmi madan ke Baningkong Persia ke Morocco. Kalong ke kubor ke pas ngotenat laraja bau Neymar Jr unla ban mi madan hakas ni mi madan Baningkong juga Brazil ke jinglekai Persia ke Morocco. Kublai sibun.